Pozdrav svima. Vjerojatno se pitate što je obukao šešir i ove plišane lenonke, a ja ću da vam svima kažem zato što ja to mogu. Drugi razlog i glavni razlog što sam ja to uradio, jer ovo je jedna posebna epizoda. Jedan kolega me je napomenuo, ej, pa vidi stoji ti broj 99, toliko klipova imaš na ovome kanalu. Planiraš li nešto posebno za 100? Ja nisam uopšte ni primijetio i ovo će biti 100. klip na kanalu. Kad smo to odstranili, vidite, sam sebe snimam mobitelom i nastojim da zbunim kameru. Znači ova svjetlost pozadi, imam odavde svjetlo, imate, vidite ga u mojim naočalama, ja mislim. Evo sada vidite ga. I čisto da vidim hoće poluti telefon preko kojeg sad snimam. Za početak ću postaviti ovdje jedno žuto uskrsno jaje na koje možete kliknuti kad god budete htjeli. Suprotno možete mene gledati ovako kako ja pričam, pa pokreću ja neke teme ovdje, kome bude zanimljivo nek to gleda, kome ne bude nek ode na ovaj videoklip, jedan poseban vlog koji sam snimio sa jednim prijateljem na polju. Mislim da će vam interesantno i to biti. Puno interesantnije nego da mene slušate ovako kako pričam. Ali eto, napomenut ću da možete tu kliknuti još uvijek. Želio bih da isto kažem tako da nemam pojma šta bi ja želio da kažem trenutno, jer malo mi je stao mozak, pa malo preskače, ali nema veze, nadoće, ja se nadam da će nadoći. Kad smo već to rekli, mogu da kažem da testirao sam, možda su neki od vas to primijetili, testirao sam stream, odnosno Google Hangouts, tako da postoji mogućnost da to bude aktuelno u buduće na ovome kanalu. A jel da vi što niste, što ste kliknuli na jaje, pa ovo niste ne vidjeli, jel da je to, pa ste vratili naknadno, niste pojma imali, a nema veze. Biće raznih tema, tu ćemo pokrivati sve od tutoriala do snimanja videoklipova, do gaminga, razne teme. Ne mogu sad uopšte da razmišljam o tome, ali mogućnosti su neograničene. Vjerovatno ćemo zvati poznatije likove na taj stream. Ja imam dosta prijatelja vlogera koji su vrlo popularni, tako da čisto uopšte ne sumnjam da on neće biti gosti kod mene povremeno. Sada neće ovo biti show koji je orijentiran na pozivanje gostiju, taj stream će biti jednostavno da ja komuniciram sa vama koji pratite Cinemania vlogi, koji pratite sadržaj i to će biti jedan onako interaktivni for. Sada svima savjetujem da kliknete na ovo uskrsno jaje, prvo sretan uskrs svima koji slave i da vidite jedan test video. Ja mislim da će vam se svidjeti. Pozdrav svima i nemojte jest žut snijeg, ali kliknite na žuto jaje. But we are entering an increasingly dangerous period of our history.